Yo, it's your boy Am. It is what it is before it was what it was. This is Save My Relationship brought to you by Spread Inc. Entertainment. On today's episode, ngizomphethe uPalisa bringing umuntu wakhe uNhlanhla. Let's get into it. Dumela mba mabedi ko hae, lebitso la ka ke nna Palesa. Ke tlile mo showng ka baka la go ke na le bothata le motho o ke phedisanang le yena. Ka baka la go ga ke qala ke ba pregnant, ke loser bana. Jwanong a ke understand hobane gale ke tsamaya ke sa thole thuso. Ke batla gore yena a tle a tlong explainela mohlomong wa tseba go wetsa langkana. Hey yo, it's your boy Am. It is what it is before it was what it was. As I said to you guys earlier on, ngizomphethe uPalisa bringing umuntu wakhe uNhlanhla. Alright? Grand uyathama no grand. Ngimnandi. Uyamazi usisenginaye ngapha? Ya namazi sister. Uyamazi? Ya ngazi ukuthi namanje ukuthi ngithuke nyana ukuthi sihleleleni la sizeleni la kulo hlelo lona yabo. So ngifuna ukuzwa ngayo ukuthi ongiletheleni lana. Na uthukanga ukuthi kunama camera la. Hey. Nani into engithusayo mbuti. Ngoba ngiyakubona ngathi ungavela usuku umuvayo. Ngiyibona lento angijwayelanga phela lento le nginokuyibona le kumabona kude sometimes so mawangilethela usister Ushocked, surprised. Alright sis. Ke ga itona? Ke sharp wa mtsiba motho. Ke mang o? Ke motho wa ka ke dula le yena. Oh, they do like together. Akumnandi mos. How long have you guys been dating? 5 years. 5 years. In 5 years. Yeah. We got 5 years. This business job, no sister. And how is the relationship going through these 5 years? It's been going well, but there are complications. Yeah, as a relationship, velana lezo zinto lezo ama ups and downs and so whatever. But yeah. Okay. All in all, everything is good. We're happy. Good relationship yakho. Le wena we happy? I don't know, we see. How happy? Do you guys have any kids before we? Yeah. No kids. 5 years lijola alinabana. Nah, we've been trying, sir. You guys been trying? Yeah, we've been trying for a long time. Joba Shoguti, we've been dating for 5 years. Yeah, that's the thing. So Palisa, you look sad when I ask you, Khori, are you happy in your relationship? What's up? What's going on? Because of that's the reason why ke itlile mona ke mtlisitse mona. Oh, that's the reason. Taba ya bana. Oh, okay. Kupa mjese gore wa mtlisitse mo showing e. Ku tlisitse mo because of like nna ntho ya go ke tla dula ntse ke thola di miscarriage like sele di miscarriage say for I can understand gore jwang because ke le ka ya bathong ke tsa malemme wa ka. Bathong jalo ba hlaisa wena ba re ke botse wena and a ke qala ke ibotsa ntho ko ntlong wa lwantse. So ke batla o ntjwetse hona tse re dutse pela batho le setjhaba kaofela hore keng e o itsebang e o yentseng hore ke nne ke lose bana so. So why you blame yena? Ke blame yena because o ile ko bathong. Ke ile ko bathong and batho ba bangata ba ntse ba ntjwetsa ntho e one ka yena ba hlaisa yena hore ke yena the cause ya everything e etsalang ka nna ya go ke lose bana. And I ke qala ke botsa ko ntlong ke mbotsa hore like o etsalang because I ke understand how can o lose ha re ya clinicing re checka ba re ke right ke ka thola bana hantle eng but ha etse ka baka la hore ba re ke botse yena so ke batla o tseba hore bothata ke eng. So you think I am the problem? You are Ngayonke lento le. Hey. In what way? A ke tse bona jwetsa nna a ke a o jwetsa gore mo ke tsamang kaofela ba tshoko ba khomba wena. Ay mele sihambe sithule onto leyo mos. Ngihambe noma ngayihamba nawo bazokhomba wena still. Kanjani? Kahle. So wena inkinga yakho ucabanga ukuthi kuyenzakalana? Angazi ngoba mina bangitshela ukuthi ngibuze wena I think khona into oyenzile ema site engayazi. Mara wena uyamitha mos. Ngiyamitha ndani bayapi abantwana bami. Nango mama baba. Inhlanhla kunento esingayazi mhlawumbe usisi naye abamkhombe yona ngale ngoba athi uyemntwini so wamela khulume nawo. Indaba manje lento yonke manje iyangithusa ukuthi manje uye ebantwini abantu bamtshela ukuthi yimi engenza ukuthi angakwazi ukuthola abantwana kanjani sisi? Angazi uyenzeni wena tshela mina. Kunento eyenzile mhlawumbe esingayazi thina ez. Kanje ukuthathila ubuwo go wentseng ka bana baka. Ash. Angazi ukuthi ngingayikhuluma lento lana. Kunento yenzile.
khona engingakuyenza nje Before. esikhathini bengingazi ukuthi nami izogcina seyibulala phakathi endlini. Uyayibona le nto le. Bengithi mina ngoba bekufunakala ukuthi kube nendlu, kube nemali endlini and then kube nemoto endlini. You understand? Besizama ukubuilda ikhaya eligrand. Yabo. So ungahlangana ne-out yabona. Awusathama ntwana yami bheka mina nginento so ungakwazi ukuthi ukwazi ukuhlanganisa izinto zakho zihlangane but into yakhona izokulimaza isikhathi mase sihamba yabo izolimaza nasendlini khona yabona so ngathi ay ndoda ngoba vele mina mfethu akuna next yabona so athi sibone ukuthi sizama kanjani so angitshela umjito ukuthi man endoda uyakwazi ukuthi man ukwazi ukusebantwini ukwazi ukuthi usister makaqala athi uyamitha ukwazi ukuthi undlulise yabo so bowazi wena ukuthi okay bowazi yonke lento le akuthi bakufihlele nomuntu abakufihlelanga ukuthi ungekho surprise makatshela ukuthi man kuyenzakala sona kilile hakana yabo kilile hakana ontontshebile kila uwenze so lento le besiyenzela thina no uyethetsa mang besiyenza awuphili kahle nna ke le msadi ke le sona mamela mama ke dula ke sena bana nna mara awuphili ke kahle phela hantle nna ke phela hantle ke nge utlisetseng yona ntho e kontlung re na le ngona sina yonke into ayikho khona ekai koloi awutholi imali bukai 500 mara uyayithola imali 500 enkahlatswa ndiwashini ka ithola onathi usikantshotsa nonsonso eo mara mama uyayithola wile wananela na wile wananela nami yangilimaza lento mama liyangilimaza hakilla wena utlwa eng wa thaba umunati yayibona ke lento why no sayetsi ka wena mara bangitshele ukuthi uwo ongakwazi ukuyenza moslento le and uwo usisa umchazelanga uthi okay ngizoyenda entweni esona so never awukazumchazela she never had any clue never so how about you ko muthung gore the person that's involved in this thing ke motho how did you feel ke utlile ke le satine ke la lola ka fitla ko ntlong ka mobotsa ha ke mobotsa ai ungazongihlanyela mina ungazongisanganela akiri ke mzulena una le matla I have to deny it because I wouldn't tell him ukuthi hey mfethu ngiyenza sona so ukuthi kube right endlini nakanje so nakhona makangitshela manje ukuthi uye ebantwini emva kwami angiunderstand le nto le ukuthi uya kanjani ebantwini emva kwami bese aza kimi bese azongibuza ukuthi hey man dot kuyenzakala sona so ngibhizi ngihamba abantu and wena bavezana nawe lapha yana wena unobatla go ke etse ke dule fela bana ba i4 ke phagame fela bana ba i4 mara mama nakho masise naku ini ka nna wena usayetsi ka wena ke botsa ntho wena usayetsi ka wena mama mina ngimitha that is why ujolathi that is why you favor sona that is why ujolathi wajola lo jola ka montlu abe angwake yena anlwantsho ke nna ke nyupa hanti wa tseba yena o wentse monna o untsha manje nhlanhla yo wantlwayela ukwa untlwayela nonsonso yo mama ke maramela lento besiyenzela thina si yo wantlwayela wangamtshelanga ka 500 bara listen no we yetsa nna ka 500 ake go isa le tshegitsa o mateka tsa o tshelte maramela ngikutshela into so ngikutshela into kanje siyakutshela ke ukuthi manje ke batla o botsa ntho i1 in the first place wena why no ya mo ha fetsa ha o ya mo ha o tlo go ba o wetse jwale o bo dumela wetsa no ngata tshi ukuthola kwami wangata tshi ngithanda kakhulu ha ungati so uvele wavuma mina ngivele ngavuma mfowethu mina ngiyadinga nginezinto eziningi kumele ngizenze naye uyadinga lo sisi lo so uvela wanicabangela no2 wena wasicabangela no2 ukuthi izinto izose iyasebenzele lento lena mos ukuthi yena inkinga ukuthi yena understand ile nto le ukuthi so wena abantwana abafuna mina ngibafuna abantwana wamtshela usisi abantwana abafuna ngizange ngimtshela jwang because of ukuba la kantle le batikati what if so una le bona kantle mo wena o tlo bang happy teng o tseba una le o matha ngo khona ngore a re papa nna o re mama ke mang
isikhathi soyenzakala ningi so uyenze ntho o yenze a ke go uyenze ntho iyalungika e tlo loka jwang ntho se yo loka jwang angisho manje isikhathi after mo ku shebe jwang wena ku shebe jwang after mo ke a botsa o ska tlo ingwa ya hlona ko ya mo no sa ingwa e hlona ko ya mo o tlo ingwa yona athi ku shebe jwang after mo aziphuthi mfethu lento ke khutlelelwana ka tlong re dule hantle ha monate after ntho o qeta ngo ntshotsa yona so mama wena bocabanga ukuthi senzeni ke khutlela Yesu Lesotho wena mama ke khutlela haye Lesotho bosefuna senzeni ke ya haye Lesotho osihlale thina sihlupheke ke re ke ya haye Lesotho o tla sala le matheka tsa enye into mfethu lo muntu akasipana mina you understand le right tshelde o we kholang bukridi ke ba eng yime ngenza izinto and manje isikhathi siyahamba bhuti isikhathi siyavaya bhuti you understand mele kube na something mele kube nedladla mele kube nekar you understand so Palesa if motho a o natlile ko wena o jotsa gore okay ke ntwe ke batlo etsa ntwe so le so mara ba batla gore re etse ntwe eso no tlo dumela gore o yetse maybe ne ke tla dumela if ina ntshweditse itse honna hore ke a dumela gore okay life nya ka a ke bele bana o ka ba naye lo mntana lo ngoba umntana etsithu mara uthola ubani ipain izo ubani izo ubani mangiluza umntwana uyeza ipain wena ngoba kukhala mina kusuke kuyi miscarriage ayina buhlungu kusuke kuyi miscarriage kumele understand ukuthi kusuke kuyi miscarriage iyayenzakala iyayenzakala kuwonke amantombazane mos so normal yabana bayi4 normal netla methi kidule nna ke ska ya kantle kilo thola o wetla la ka bophelo ba ngisho ayikusize endlini a ke sa e batla le ntho Marel ke re le tšhelete a ke sa e batla ke tla hlatswa diwashini ke tla hlatswa diwashini ke hlakantsha tšhelete a khutlela haye Lesotho yes so sa mbatla ntla a ke sa mo batla wa motlogela ke a motlwella ke re no tsena ke tswa mo bonka seleng saka ke a tsama ke tla bona go dula kae ke tla etsa diwashini ke hlakantsha tšhelete ya go khutlela Yesu Lesotho relationship wa itlogela 5 years ke ya itlwella ngiyamazi lo imedia kwatile nje aneba re tla bona ha o sa dumele ke tswa ka maponisa amaphela yonke lento le bhuti uzobuya lapha ke tswa ka maponisa ha o sa dumele manje lento le iconic jika iconic reverse lento lokuthi akona uthola umntana utlwa kutsho bophelo ba ka kaofela bese ke dula le yena mona ngcono go ipatlela o mong mona mme butla lo nketsa dintho ka ba right ka kgona o metsetsa bana o bana ile nna ke letse ke ba batla bana ntate I mean ngiright ngabantwana nna ke ba batla mara ka ntle wa yetsa ngiright abantwana ngaphandle anginabo ke re gale batho ba o na le bana ka ntle a ska tlo yetsa so tšhelete fela ka umpa 500 he e fela ka tšhelete umpa 500 listen ke tshwanela ke 500 o bana ke tswana mamela ungizwe kahle anginabantwana ngapha ngayenza ukuthi uluza abantwana jole ba go bala le bona ba yetsang ba go bala le bona why no sa yetse ka bona ba ka ntle o re ke yetsa ka dinyatsi hello o tlo yetsa ka ngimamela indaba into engidinela yona ukuthi awufuni ukumamela okay athi o sikumamela ska tlo ngigasetsa nna o ska tlo ngigasetsa asimuzwe side lakhe le story uthini mfowethu lento nginokuyenza nangaphandle khona ngiyayenza nangaphandle lento khona umuntu enginayo engiyenza naye lento le but lento le ibenefita thina sithu nomuntu wakho nomuntu wami so manje kuzela so lento le njengoba asho yena ukuthi ngiye ngaye emuntwini umuntu wangibonisa kanje ukuthi uwe obusy ungigila ukuthi ngingakwazi ukuthola abantwana for isikhathi eside. You understand? So now mina ngiyashaqeka ukuthi manje lo muntu manje mase kangiletha la azongibuzana nezinto ezikanje sila phakathi kwabantu kanje athi wazama ukukhuluma nawe mara awumuphi that i-answer uyayiphika lento obviously ngiyindoda yasendlini I would deny that shit because akusinto engathi ngamtshela ukuthi ngiyenza sona so obviously uzo actor so khona manje sisifuna abantwana we need a solution we need to fix this thing awukhona ukuhamba nosisi kulo muntu othathele into oyithathile noma whatever the thing that you did ukuthi nilungise le ndaba yenu cha bakhona abantu awucabanga ukuyizama ukuthi like ni awufuni right the way ngifase ngakhona wabona uthi onosinyetha baka buphi usinya baka buphilo ubusini izinto zihamba kahle for me sister mutho o tsamaile ko wena
How just a resolution? le ena ha kgone hobane ha tsebe go tsamaile ngaka e tswang ka ntle O itse o bue le yena o itse ke bue le ena a nkise ko ngakeng eo e tswang ka ntle mara no ha ba ka baka la hore ha kgone ho e etsa ha bone gore maybe o tshole motho o mong ha O tlo kgone thusa. a ke tsebe yena o tlametse a nkise mo yena a ileng teng leyo muntu le angeke asatholakala nokutholakala leyo muntu hobane o entse jang umuntu ophuma le emaphezulu ama-Afrika le no le yabo ama-foreigner and so whatever yabo uyongifakile ukuthi ndoda indaba senza so izinto and izinto vele zahamba ngoqo he kahle kahle o jiwa ke lezulu Gauteng uyayibona leyo nto ne ke ya ka ma Gauteng ke tla ho wena Thando baby lerato le nna ko fileng lona o le etsa tse ka bophelo baka nami ngizakuthanda ka bophelo baka mara ngizakuthanda utlwa o re Mara now- o right o Mara off now- the way o fatsitseng ka teng ka mantswe a mang ke tla dula ke le tjena ke ska ba le bana Come. so manje i-solution yini ngoba usisi ufuna abantwana and she was thinking of going to see someone else ajole nomunye umuntu abheke ukuthi okay will this thing work out uthabe nabanye abantwana nomunye umuntu nabantwana Makacabanga ukungiyeka angeke kulunge lokho indaba kuzenzakalani angeke kulunge lokho ngoba nale phambili kuzomoshakala kanjani kuzenzakala into yenza kuyena yeah so umuntu wami leswa ngisho ukuthi le into yami le, and le ngiyohlala nayo isikhathi eside ngiyayibona leyo nto leyo bhuti so naye mela akwazi ukuzithoba accept isila siyayeka yonke lento le ukuthi siyenza abantwana and so whatever or uyazithoba siqhubeke ayikithobele letho nna so wena solution yawo ke eng because motho ona a rena ha batle go intsha nthwena a editseng ko wena betere a dule le tšhelete wa ke sa e batla le tšhelete o ke a o jwetsa gore ke a tsamaya ke a hae lesotho From now a ke on, sa o solution- batla a ke sa mo Wa ke tla tsamaya. ipona pele hae ba tla Ba tlo nthusa thusa ba ka tla mahaeng. nthusa mamela uzobuya Ba tla nthusa, yes. bazokuthusa le Ba tla nthusa. alright mangabe bazokuthusa lena angazi mara wena into ekutshela yona uzobuya nkekebe uzobuya so solution yawo ke gore o ya ko mahaeng ke ya mahaeng a ke sa mo batla a sale okay hayi thina ngizoyivala lapho ngoba vele angeke sikhona ukulungisa next la wena there is anything you want to say kusisi mina sisikusaso umuntu wami ngizongitshela ukuthi masisuka la sibuyela sonke endlini o ka se bone eo ko ntlong vele ke a ya mare ka nka dithuto tsaka so wena wa motlogela ke a mo tlohela ke sa mo batla ayikho leyo ke dule le ena after ntho a kentseng yona re tlo dula jwang e teng ntho o e bua mhleze besikhuluma kanje Re tla bona. icabanga lento le sineminyaka A5 sisonke so umuntu onjalo uzokuyeka He. ba tlolana ba na le menyaka e fetang 5 e o e balang wena hayi thi mina ngiyivala sayibona ke mamazi It is what it is before it was what it was. Your boy Am. Don't forget to like, subscribe, and share. Happy New Year. We out.